Ахьшәашәарақәа шааҟалалак агриппи егьырҭ ачымазара ҿкқәеи зыхьуа ауааԥсы рхыԥхьаӡара акыр иҳахоит. Ахәда, ахьа, ашор ахалара, аимҳәа, абарҭқәа зегьы агрипп чымазара аҷыдарақәа роуп. Агрипп иаҳарак изыхьуа зиммунитет уашшыроу ауаа роуп. Ари аҿкы чымазара заа ахәышәтәра уаналамга иулаҽуеит, анаҩс ахәышәтәра иаҳа иуадаҩхоит. Убри аҟнытә раԥхьаӡа агрипп асимптомқәа анцәырҵ, урҭ зхәаҽуа ахәшәқәа ауаҩы идикылароуп. Аха иаҳа еиӷьуп заа иахәҭоу апрофилактикатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара. Уажәы хәыҷык ҳаирацәахеит ачымазцәа ОРВ изыхьыз, аха уи есышықәса убас иҟоуп. ОРВ апрофилактика амаска ныҟәгатәуп, насгьы ауаа рацәахьоу шәымнеироуп, шәҽанышәкылароуп хәарҭамазара, избанзар ачымазара даара ирацәахеит. Ачымазара змоу аҳақьым иахь дааироуп. Ааигәа свиной грипп ҳәа изышьҭоу ачымазара Қырҭтәыла иахьцәырҵыз азы Аԥсны Аҳәынҭқар ашәаҭадырратә маҵзура играӡиас ала Аԥсни Қырҭтәылеи рҳәынҭқарратә ҳәааҿы аиҭанеиааира ҳааннакылеит. Ҳтәылахь ари ачымазара бааԥс миасырц. Аха убас шакәугьы хҩык ҳтәыла ауааԥсыра ари аҿкы чымазара рыдырбалеит. Урҭ уажәы ареспубликатә хәышәтәырҭаҟны ргәабзиара шьақәдыргылоит. Ари ашықәсан ҳара иҳамоуп аҳәа агрипп ҳәа захьӡу ачымазара лабораториала ишьақәыргылоу адиагноз змоу ачымазцәа, урҭ даара иӷәӷәан инааргаз, аха уажәшьҭа нахыс рыԥсҭазаара уашәшәыра иҭагылаӡам. Ҳаҟәшаҟны хҩык рауп иҟоу макьана лабораториала ишьақәҳаргылаз адиагноз. Егьырҭгьы ҵабыргыла даара абри аҳәа агрипп асахьа змоу ачымазак рымоуп, аха урҭ макьана анализқәа ҟаҳамҵаӡац. Ачымазцәа ӷәӷәақәа иахьатәиала иҳамаӡам, избанзар агәабзиара ахьчара аминистр ахәшәқәа ҳарҭеит, ианаҳҳәа сабша ахәшәқәа ааргеит, ачымазаҩцәагьы даара ирзеиӷьхеит. Аҳақьымцәа иазгәарҭоит, заа алаҵа ҟазҵахьоу ауааԥсыра агрипп чымазара рыхьыргьы уи иаҳа имарианы ирхыргоит ҳәа. Свиной грипп ҳәа изышьҭоу аҿкы чымазара бааԥсы аҽацәыхьчаразы аспециалистцәа иахәҭоуп ҳәа ирыԥхьаӡоит авакцина аҟаҵара. Апрививка гриппол ҳәа гьашықәсаан иҟарҵаз иара иалан убри аҳәа агрипп аанызкыло авакциналан. Урҭ авакцинациа ҟазҵаз урҭ иаҳа иуашәшәыраӡам, аха ачымазцәа уи адагьы ачымазара змоу згәы ачымазара змоу зрыԥҳа ачымазара змоу авакцинациа ҟарҵазаргьы ирхыргар ҟалоит уи ачымазара, аха иаҳа ирласны иалҵуеит. Убри аҟнытә авакцинациа уи раԥхьаӡа игылоу профилактикоуп. Еиуеиԥшым ачымазара аҿкқәа иаҳаракгьы рыхьыр ауеит ахәыҷқәа. Ачымазара анцәырҵлак иаразнак аҳақьым идҵаалатәуп. Избанзар ахәыҷы ианиаамҭоу ахәышәтәра анимоу ачымазара ихгара уадаҩхар алшоит. Иаҳаҩсыз аԥсшьармшқәа рзы Ахәыҷтәы республикатә хәышәтәырҭа иаднакылаз ачымазцәа рхыԥхьаӡара кырӡа иҳаракын. Ахәышәтәырҭа аҳақьымхада Игор Џьапуа иажәақәа рыла араҟа узыцәшәашак ыҟаӡам. Ахәыҷқәа иаҳбахьоу авирустә грипп ауп ирыхьуа. Аимҳәа аганахьалома, нас авирусна инфекциа ҳзышьҭоу убырҭ ачымазцәа хәыҷык ирацәоуп аҩтәи аамҭазы, аха епидемиа уҳәартә еиԥш иҟаӡам аҭагылазаашьа. Нас исырҭынчра сҭахуп ҳахәаԥшцәа H1N1 ҳәа изышьҭоу, нас асвиной грипп ҳәа изышьҭоу ҩыза макьана ҳаднамгалаӡац алабораториа аганахьала подтверждение змоу ҩыза анализла иҳамаӡам ачымазцәа. Егьыс нас 70% ҵыԥх еҵкыс сынтәа хәыҷык ачымазцәа рхыԥхьаӡара еиҳауп. Сынтәа Аҟәа ақалақь ахадара агәабзиарахьчара аусбарҭа иаанахәеит агрипп чымазарақәа АБ ҳәа изышьҭоу ҳалызкаауа атестқәа ҩышә. Хара имгакәа урҭ ҳтәыла амедицинатә усҳәарҭақәа ирызшахоит. Аҳақьымцәа ражәақәа рыла ҳарҭ атестқәа цхыраагӡа духоит авирус чымазара аилкааразы. Атестқәа рхыԥхьаӡара ахьмаҷу инамаданы урҭ рхы иадырхоит иаҳа ачымазара злаҽны иҟоу ауааԥсыра рҟны. Аҟәа ақалақь асанитартә ҳақьымхада Ҳала Беляева аҳақьымцәа ирзеиҭалҳәеит атестқәа рхы ишархәатәу. Этой палочкой нужно взять, и вот картиночку я вам буду показывать, и тщательно пройтись по носовым ходам пациента. Так, чтобы хорошо, как даже клеточки с носика взять. Затем открыть вот этот флакончик. Поместить эту палочку во флакончик, вот как вот здесь нарисовано, и хорошо-хорошо ею там поболтать. По стенкам флакона, то есть, чтобы максимальное количество материала смылось вот с этого тампона вот в эту жидкость. Выдавить прямо его об стеночки, вот с внутренней стороны, закрутить флакончик и еще несколько раз вот так хорошо потрясти. Потом вскрываем вот этот пакетик и вносим 4 капли вот этого раствора, после чего ждем около 5 минут. Если появилась одна зеленая полоска, это контроль, и больше не появляется, вот мы ждем 5 минут, мы ждем 10 минут, и кроме зеленой ничего не появляется, значит у нас не грипп. Все, что угодно, кроме гриппа. Если появляется, кроме зеленой, красная полосочка,
то это грипп типа А. Если красная не появляется, а появляется синяя полосочка, то грипп типа Б. Аҳҭнықалақь аԥҭекақәа ҳахьрыдҵаалаз иҳарҳәеит, иахьазы иҳарак ауааԥсыра иаархәо авирус чымазара иаҿагыло ахәшәқәа шракәу. Иазгәаҭатәуп ачымазара аҿкқәа иҳарак ианцәырҵуа жәабранымзазы шакәу. Убри аҟнытә аҳақьымцәа зегьы еицҿакны излазгәарҭо ала, уи ашацәыхьчаразы заа авакцина ҟаҵатәуп. Убри инаҷыданы хара имгакәа ҳтәылаҟны ицәырҵыр алшоит аԥҷы чымазара. Избанзар иҟоуп еиуеиԥшым атәылақәа рҿы ари ачымазара аҿиара ахьаиуз. Иаҳҳәап Украина, Урыстәыла. Араҟа уи ашацәыхьчаразы ианаамҭоу алаҵа ҟаҵатәуп. Аля Каҭраԥшьԥа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра.